10টা বছর जोंना इलेक्शन खालायावै जे साफार खालायबाने ताबोकु साफा First of all, chini media friends no belakana hambai. Ke chung tini osagawa kuthum laika in presence of chini Tipra Motha spokesperson kam chini katal MDC Maharani Chelagangni chini Honorable chini Sir C.K Jamatia. Te faijak chini Honorable MLA Sir Pathan Jamatia. Borni presence ni bising te joto chini leaders oni present ni bising te chini chung kuthum lai mani kangke Amarpur RD block eba chini Dalak subzone ni andaro jotto BCs 18 je BC tomani abno tei chung tini chaplaimani panda chaplaimani khangke bus kamo chini BC elections onek bosor pore chini bubagrani hanbai belekana bubagrana hanbai ma yaparo 10 years election khailajak yake tongmani je grassroots level e chini je democracy no mathagi bondo khai to nijamani abono bubagrani phanni bisingti boke simani bisingti Kwplai ngai buskango je BC election na nai tongmani a jagao je ADC wo chungno chung je Kwplai ma haikai BC election no haina hai tawi sati promoter Kwplai khlaina ni bagai chung tini o jagao leadership rogni joto BC level ni leaders grassroots level ni leaders bai chung achuk laika kop chap laika ge scrutiny bo kisa misa khaleka khalemani bisingti abo clear no je 18 ta BCs ni bisingo chung majority jaga no almost tabuk jora je chini scrutiny paimani bisingti 15 to 16 jagao chung Kwplai nai tei tinta jaga je 50-50 to ma jagao chung clear khairi nai angke je clear bai pore to chini je RD block je BSU to chini nongnai abo to 100% guarantee gaubno sanamo chungo je lukurogno janjani tabuk sa asol chini democracy phunungani jora tang hangke ni parani elected members no nijena songi rohanai ni parani ni amchai ni kamini ni BC je leader ni bagi kok sanai ni paran bagi kok sanai abo leader sono nang abo dewi mar hornai haine bagai norok jotona ang koijao jate haino hai je bubagrana logirima haikeno thangnai ADC wo chungno logirima haikeno haino haitaisa Tipra Motha no logiri di chini elected members ni chu khai chung chini elected members grassroots level lo tongnai MDCs tongnai MLAs tongnai aba khai chung tebo kaham khai para level jola khai chung thangai samklai manani actual je development chung grassroots level ro thangit langnani bagai chung kaham leaders rongno songnani nangnai boskango amon bagi tini kuthum laika ke belekano kaham outcome belekano kaham result mannai ge chung suru somoino opekha khali tongo je BC election buhur declare khaine nei declare khlaija khangke o jaga chungna chung haino hai Kwplai nai abo chung saimano angke kisa report mamane bisingti tini BJP ra borok chennai hine saimanman bagai borok koyekta plan choli tongo khnaka je chini blue settlement no tlangi deputation rinai borno katal BC village committees namir na ni bagai gabo khlai deputation ni madhyame khlai or BC election no bondo khaina ni borok chesta khai tongo angke ani proshno hangke jodi se borok blue settlement no katal village committee khawi na hangke chini edition hoite gazette notification chung kabama katal BC namir rijak abone approve khlai ridi tang abon borok kasoi bondo khai toni kaba je katal no BC nangi tong hangka abone approve khlai ridi chung to ready tongo dawa hai borok chesta khlainai chini o BC election no stop khaina ne bagai ani bagai chung jottono krak khansa ke ma tongnai ambai bo jaga thayo meeting lainai abo chung meeting kha chini o Tiyari mairang o jaga katal Dalak BC office go BC office tongo kacham o jaga na chung committee hall khai tabu use khai tongo o jaga chung khlai